की खूब और कब्बाते से टीवी Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakrdob ying jongpi. Ke Khasi Students Union, North Khasi Hills District Unit, Limbag Employment and Monitoring Cell, Hakakat Pratik Urasau Arajar Posau, Kilit Banyak Kendoi Additional Deputy Commissioner Jongkeri Phoi District, Uraja Brahma, Bat Aitiru Yagador Khas Kungajing Dawa, Ban Penkela, Ban Penbej, Yakaru Kam Thong Jam, Hakitanat Rekam Baper ke Sorkar, Kenamakan Longa Bakot ke Basuba, Bat Kabamdan ke Nukunu ke Jinglia Shiliang. Keseng hapuk ke Jingalam Jong Chairman Monitoring Cell Usamla Banjab Maring hak jinga keren bakilat patai kubor lo yathu bah ke jinga keren bu Raja Brahma ubadiru member secretary jong DSC Ribhoi lakin tu bu unpin sngau show deputy commissioner jong district ya ke jing angnut ba ke jing dawa jong seng khna ma ke thongkam thongjam kan long ya be ya irenti hakino kino kitna trekam ke sarkar Ribhoi district ni jong seng ni kwa ban ai shaka DSC Shaka District Selection Committee bahkan pentrikam yang kita ikatsan dari gimat keman jeng keseng ni doa. Ni ya kani ngila le ru nagliang jong keseng napo CC kila ada ban ya ban tha ingi habruk di district jong kejela kejungi bangin ai kini gi mat yang kita ikatsan dari gimat nam taban penbha syusyu ya ka jeng trikam jong ka DC. Dengan syuh kuat ban itu iki katun keligimat ke mana lagi keseng ni doa na ke sarkar bahkan pentrikam ni kapsan keligimat kolong gawe kuat ban itu iki yang ni kolong ba ke jingdon jong kita kinon official ke bawan long ba ki political appointee ki ke jingdon jukne bunsin ni ba ngidon baik kata ke jingong ba karukum thungkam thungjam kamlong ke bukhut ke basuba Kenal jing keseng kawin nak kimat kolong ba ngi dawa ba yakini ki jing thungkam ba kende show bandon da kita ki ta ki non official members mo ba kende bandon da kita ki political appointee ba kenrung hong to bandon bentalang khnang ba ngi yo ya kata ga jing thungkam thungjam ka bukhut bat ka basba ki wei pade ki bangi kendu ngi tep ba Bapok ka DC apo ka distrik kejungi mentala kumba South Nam. Klem kendok ya kata ka exam lani kata ka recruitment. Bat ke result ru ndai ka jingya kenduk mene layo ka jing tip gi syai ba ada ya ka result ada ban penbena bat ba ha jing sisyahi kat kumba ngiyo jing tip kelong ba ya rukum thungkam thungjam kade banyaj be lam nomno kajing kwa ji keseng kade benlong bet ba kade bendon da kalendar system kebamut ba manla usnem ba kanyat kata ka kajing thungkam baneta ka recruitment process ndengi gumbalong menta hadin sausnem hadin arsnem te kane gabu gi kajing yaki samla ki bakwa wat kam wat jam ye bat haguju ko poru nagleang jing keseng ibu ki jing dawa ba ki baru ki recruitment proses la kumno kade ban pendap apo ini kin rubnai kenang ba inyo kalat ikwe syai nuksa ifi lada ka silam kumni ubathap menta kumugilong menta hadi si jungi ki babun ki ba laja ya taurul number lene ja ya dekat ki haban wat biang kadau kolong ba na gadau kejing bom biang kapur ane bom don ni kata time frame ke biang ban out ya ka result ane ban kendok ya kita ki exam ki wa niat lembaga DC jadi juga sengi ai kita jeng ajumun ki haju kapur ki jing dawa ke jungi ba nang ni syakmat ba ka sarkar bat ba nagliang jong ka DC makin simkiai kini ki mat ki bangil ai nagasan